Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Chunka Hesqonniyo Agosto Killamanta Kay Salmos p'ankapi hatun yupayninqa kashan iskay chunka qanchisniyo huch'uy yupaynintaq kashan ukmanta kinsa kama. Ahinamanta Tata Diospaq parlayninqa niwanchik. Tata Diosqa k'anchawaqni qhispichiwaqniytaq pimantataq manchachikusaqri? Tata Diosqa kallpachawaqni tukuy mana allinkaqmanta hark'akuwaqni ima. Imaqtintaq imatapis manchachikuyman kasqari? Millayta ruwaq awqaskunaqa tantakuspa nuqata chinkachinawankupaq wakichikunku. Chaywanpis paykunallataq mink'aspa urmanqanku. Maychika soldadospis muyuykuwachunku. Sunquyri mana manchachikunqachu. Nuqata maqanawankupaqpis wakichikuchunku. Nuqari Dioslapipuni atinikusaq. Ahina manchay k'acha Tata Diospaq palabranqa munasqa runamasi. Tata Dioslla k'anchayninchik paylla tukuy mana allinkaqmanta hark'akuwasunman. Maychika runapis nuqanchispaq kontranpi hatarichun. Familia ukupipis kontranchik hatarichun. Si nuqanchik Tata Diospi kashanchik chayqa paypaq k'anchaynillan hark'akuwasun tukuy mana allinkaqkunamanta. Chaypi nuqanchik confiananchik tiyan munasqa hermanos. Maychika soldadospis muyuykuwachunku nin kay Rey Davidqa sunquyri mana manchachikunqachu. Kay pachapiqa tukuy runas manchachikunku. Imamantataq wañuytapis manchachikunku. Imaraykuchus manaraq wakichisqachu kashan Tata Diosta sunqunkupi hap'ikunanpaq. Chayrayku Satanasqa anchatapuni llank'an nuqanchik manchachikunanchikpaq ahinamanta mana Tata Diospaq chimpakunanchikpaq. Chayrayku qan nuqa munasqa runamasi k'askaykukunanchik tiyan y astawan Tata Diosman atinikunanchik tiyan sapa p'unchay kawsayninchikpi. Tata Diosqa imaynatachá inti phuyuta karunchachin purishaqtin ahinata haqay inti hina k'anchaq runa Jesus payqa. Qhichunqa tukuy mana allinkuna hark'awasqanchikmanta ñawpaqman rinanchikpaq. Satanasqa mana munanchu ñawpaqman rinanchikpaq. Chayrayku payqa churan tukuy mana allinkunata hark'anawanchikpaq. Sumaqta kallpachayta atisunman almanchikta. Qhawaspa haqay ima kusascha mana rikhukun chaykunata. Ima kusas mana rikhukun chayqa hanaq pachapi kasha. Nuqanchik sumaqta kallpachakusunman chaykunata qhawaspa. Chayrayku chaykunalla kusichiwanchik chanta kallpachawanchik kay puriyninchikpi. Nuqanchikqa hanaq pachaman purishanchik. Pero imataq kallpachawasunman ñawpaqman rinanchikpaq haqay Tata Diosta qhawaspalla. Chay k'anchayta sunqunchikpi hap'inanchik tiyan ahinata mana manchachikunanchikpaq paylla tukuy mana allinkaqkunata qhichwasun. Kunan Tata Diosmanta mañarikusun. Si llakisqa, si phutisqa kashanchik kapas runa masinchik u familia ukhupi mana kasuwanchikchu u chiqnikuwanchik paykunarayku urarikusunchik. Munasqa hanaq pachapi kaq tatayku kunan mañarikuyku tukuy wawasniyki yanapanawaykupaq sapa p'unchay manchayniykupi runasqa manchachikuq kayku. Pero qanlla yanapawayku mana manchachikunaykupaq
imaraykuchus qanlla chay tukuy k'anchayniyku kanki. Bendisi tukuy wawasniykita, hark'ay tukuy mana allin kaqmanta, imaynatachá chay satuku preparación chaykunamanta. Kunan p'unchay kawsayniykupi qatikuwayku y tukuy huchasniykumantataq pampachawayku. Chay tukuy imata mañarikuyku Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.